dane was kebiayo inggih ne mangkin lanturang titiang ngantuk nyari tayang daging caritune inggih punika daging pesewo marone iri kering jagat Mesir uyakti sampun kebiaya sampun kejanoloke Sabeten langit riantukan ordene sampun kebiayo pisan nike kemawinan sebatesin sane wenten ring soring akase seduring pertiwi beh maka sami sampun miragian sanggup balian padha mawit sangkaning gatrone sampun kebiayo pisan nike kemawinan sekancan senggu asapunike naler watek dedukune maka sami punike kebiyo pare kancan lanang kiamud sami asapunike naler sekancan para lanang-lanange jeg teke mekejang nenten purun nyinahangangge mekilesan nengil pemuputnya nih mewah hidodane sami asapunike naler rauhing sekancan nyamo brayone jeg teko mekejang nengil nenten purunipun ngerimikang daging pesewo marone bani rawang jeg deke pemeragatnya ne make sami peragat nengil
nenten wenten sane purun nanggah merike ke Mesir pura. Yen doa kesaro kebausang antuk sang sane ngardi geguritan puniki menawi teu iriki nenten wenten aksara. Kancan wiku wadon Rauhing sekancan ide sang sane meraga sulinggi sang sane sampun wikan ring daging tatwone jeg teke mekejang nenten purun rauh ke Mesir pura. Padang ibu jeg teke mako sami pragat uyang belasah biah pareris sejroning pekayunan. Dekalane Riantukan sampun sah kekaryanin aweg-aweg irike ring jagat Mesir sireje sane kaon sanetan presiden ngemulihang ring pasewo mare mejanten sampun pacang kehilangan. Yaning menang mengasorang Sake walau yen pradene wenten paswecan ide sang yang widi pradene side raris ngemulihang side menang iri kering pasiwo marone. Kang yen Rabi ngodak gumi Mejanten sampun pacang ke angin rabi oleh ide dwagung istri pasti ke sampun pacang ke bise koyang punike ngecek jagat. sami padang sumang sayo
sakewale diastuke asa punika pikoleh nyane sang sane menang nanging jedeko mekejang nenten purun Pak pragat ipun jeg bulisah risdoning kayun wadah kepanjang menan dingin napi malih sekancan ipun nipanjak sane kebaosang uang sesudrene naler nenten purun pacang metanding nenten purun pacang rauh ke Mesir pura telas sebetene langit maka cutet telah sampun sekancan keketekane sebatasane wenten dur pertiwi sebetening langit weca kesana napi malih sang sane sampun kebaos sang pradnyan sang sampun wicaksana naler nenten purun ipun nanggah ke Mesir pura kocap sakit warabrato nanging nemangkin cari tayang wenten kocap asiki ngelelatu wenten jatmu sane meneng iri kering pura berada dane tam mirang mangkin sampun mejanten jatmone sane meneng ring pura berada mewastu iwayan tam-tam sampun tinglas mirengang daging ordone kuban hindu kocap jagat pura beratone punika wantah kantun megenah iri kering wawidangan jagat Hindune
Bagus riri wicaksana mekadi dane iwayan tam-tam puni kebeh Dewa Ratu kelintang bagus semalih nyane ipun wicaksana pradnyan ring asing-asing pekaryan.